Yorana et Maeva, bienvenue dans Protéti parler tahitien. Nous allons terminer notre leçon sur le texte de Mouya Tetai, les poissons de la mer. La traduction en français des mots tahitiens du vocabulaire sera affichée. Voreva, c'est parti. Eraverhei. Motu. Motu. Porinetia. Rupe rupe. Tetai. Tetai roto. Itua. Teava. Teaau. Rau. Ora. Rato. Teume. Te maito. Te tora. Te mao. Te oiri. Te ono. Te ouramiti. Te fe'e. Hohonu. Te hohonu. Te honu. Paihere. Tore tore. Ninamu. Erea. Vareau. Et te veiatura. Ana. Taero. Reprenons à présent la traduction du texte intégral de Temouya Temoana, les poissons de la mer. La traduction en français sera affichée. Voreva, c'est parti. Et la verhei motu i pornietia. E mau motu rupe rupe. E mea rupe rupe atoa te tai. Mea rau te ia i roto i te tai. E ora ratou i te tai roto, e aorera i tua. Teume e te maito, te ora i te tai roto. Te tōrā e te maoparata, te ora i tua. Te iteawa te oiri e te ono. Te itea au te auramiti e te whee. E ora te honu i roto i te hohonu. E mea rau te huru o te ia. E mea tore tore, mea ninamu, mea vare au, mea are a, e te veiatura. Et mea ana atoa mai te pai here. Apa mai tai. N'oubliez pas de retrouver cette leçon sur TNTV, Protéti Replay, Parhei et Yoran.